얘기를 başlayımız ошонда сөздөрдөн 음식의 맛 деген не dedik? Неге 음식 Tamamın damı. тамактын дамы ый деген мүчөсү бул тын деген мүчөсү дын деген мүчө да дын. Мисалы зат атоочко кошулат бул зат атоочко кошулат. Мисалы 음식 деген бул эмне? Tamak. Тамактын деген эмне болуп калат экен? 음식 ый. Işığı. Ага. Так, врач эмне? Ыйса. İsa. Врачтын İsa ıy. 의사, 의, врачтын бирдекеси бар. Мисалы, 의사, 의, 가방 десек не болуп калат? Evet. врач сумкасы, же болбосо 아버지. Kavi. İsa ıy kavi. атам, Abu atası da. 아버지의 болсо атамдын 가위. несі? 가위. айттым го азыр эле. Kayçı. Kayçı кайчысы, kayçı kayçı. 아버지의 가위 десек атамдын кайчысы. 입니다 деп койсок болот артына. 가방입니다. көчтөп айтып Var. атсак, 의사의 가방입니다. атамдын, врачтын сумкасы. 아버지의 가위입니다 деп түсүнүп бүтөт же болбосо 이에요, же е요 받침 жок болсо, ошо 입니다, официалдуу сөйлөктөр экен. кийинки дагы бир мисал, не десек, американын буюму дегилечи. Miguk. америка. Miguk. Аха. Iy. Buyum buyum. 미국의 무용 деген мынау сөзін қарағыла. 물건입니다. 미국의 물건 деген не болуп калат экен? американын буюму болуп калат экен. мына ушул. Так, эми 맛있어요, 맛있다. даамдар, 음식의 맛 дейт. тамактын даамдары кандайлар бар экен? биринчи даамдуу деп сөз айта алса, эмне экен? 맛 있다. Aşitta. даам деген сөз Aşitta. да. 있다 деген бар, 맛있다, 맛있어요 우측 жакта. даамдуу, 맛있었어요 өткөн жакта. даамдуу болгон, 맛있었어요. Так, кийинки даамы жок. 맛 없다 экен, 맛 없다. 맛 없다, 맛없다, 맛없다 дейт да, 맛없다 дейт. 맛없다, даамы жок. 맛없어요. 맛없어요. 네. даамы жок, 없어요 болот 맵다 деген бул эмне? кийинки Açu. экен, 이 아주 кантип өзгөрөт бул 맵다? но б 받침деги б эмне болуп кетчү эле? 매 U oketçay. уга айланып U. калат. анан уоё болуп калат. ачу. Ne oyo. ачу экен. мисалы, 너구 떡볶이 деген тамакта 떡볶이가 매워요. 떡볶이가 매워요. 자, 떡볶이가 매워요. 매워요. 김치 매워요. 그래서 김치, 김치. 사이에서 Tamam. 매워요. 아주 이게. 놈냐, 아이스크림. 아이스크림이 달다. Dalyo. 달아요. 그래서 달아요. 달아요. 똑똑똑 달아요. 네, 아이스크림이 달아요. 이 두두. 짜다. 간지 Hada. 짜요. 그랬다. 투스 되겠어. Dayo. 소금. 맞아요. 소금 투스 되겠어요. 이게 투스 싱겁다. 다그 뭐할 게 몇건? Go buyo. Uyo. 싱거. 뭐가 남까? 우요. 뭐다? 싱거워요. 이게 Uyo. 예매 네. 아추 되겠어요. 나르라 되죠. Suda. 쓰다. 간투스는 써요. 의적 болып оғайланып қалады. 써요. 녹ат. 써요. Toyo. жобосо бұл еще жазу деген да майнысы бар. И дағы қолдану, баш киімді кию деген да майнысы бар. кийинки мындай ачкыл деген сөз кандай экен? кычкыл, шида деген 쉬어요 экен, 쉬어요. кычкыл экен. 자, 잘했어요. жақсы. мисалдар бар екен. 비빔밥이 정말 맛있어요. бұл 비빔밥 деген тамақ, 정말 деген аябай. 맛있어요. дамду 장이다 қайталады. 떡볶이, 비빔밥, 아야바이 다음도 비빔밥이 정말 맛있어요. 미스터 비빔밥 넣나 미sal을 만두가 정말 맛있어요.
키리기지 만트가 정말 맛있어요. 생각보다. 네, 1위 락만. 락만이 정말 맛있어요. 라이상한보다. 자, 기 떡볶이가 조금 매워요. 하지만 맛있어요. 자나 떡볶이 되게 먹을게나? 뭐다 막 먹어. 떡볶이. 얘들아, 그거는 뭐? 떡볶이 먹었다 막. 이 그릇 음. 그릇도 이제 그릇도 kaynatkanda kaynatıp ezilip neme болуп калат мындай. катуу болуп катырат 그릇 ezilip ошону бышырышат. 떡볶이가 조금 매워요. 네. 떡볶이. 자, 조금 매워요. 네. 조금 되겠네? 미라사 조금 매워요. 아주 꽤나 떡볶이가 조금 매워요. байқасаңар, 너 зата тоштарда тамақтың аттары зата тоштар, Бұларға мүчө қайсар қосылып тұр. И, же, га. 그러니까 Бұлар 맛있어요, 매워요 дегенде сына точ болғандықтан. Сына тоштың алдына келген зата точ қо. Не мүчө қосылат екен? И, же, 가. 이가 қосылат екен, ошондо 떡볶이가 조금 매워요. 하지만 맛있어요. 하지만 맛있어요. не бұл? 하지만 맛있어요. 비록 деген сөз, 하지만 деген 비록 맛있어요. 다음도 네. 음식이 짜요. 네. 음식이 짜요. 음식이 짜면 건강에 나빠요. 음식이 짜면 건강에 나빠요. 음식이 짜요. şekil tamam tuzlu 있겠나? 음식이 haklısın. 짜요. 네, 음식이 짜면 돼. 면 되게 müçör neler? Мысалы, 뭐가 있다. 한다. 맛있으면 으면 되게 müçör. 맛있으면 맛 없으면 받침대를 뭐서 으면 거의lat겠다. 매우면 뭐지? 우 받침 적도 얘기한 매우 면 özel 거의lat겠나? 달면 비인기 짜다. 짜면 싱겁다. 싱거우면 비인기 쓰다. 쓰면 özgürlük болчу. 시키다. 시면 면 деген грамматика некен? Билебиз бе? 면 же 으면 десек болот Kan экен. болсо 으면. Бул болсо эмне мүчөсү деп аттык эле мурун? karşılığı эгер деген сөз менен чогуу колдонот да, которгондочу ы면 ошондо. 맛있으면 эгер дамдуу болсо. Бул ошондо болсо деген сөз да. 싱거우면, 맛있으면, 남도 벌써, 맛없으면, 남도 먹어서, 매우면, 아주 벌써, 매우면, doğru 벌써, 달면, 다투 tatlı 벌써, olsun. 매우면, 짜면, 이게 Tuzlu olsun. 두두 벌써, 싱거우면, 두스 벌써, 쓰면, 아주 벌써, 시면, 그 벌써, 그건 시면, 맛있으면, 이게, неменелер қосылған, bisa сына тоштарға. егер ушуну эле эт иштерге кошсок эмне болот экен мынакей эт иштер? Када, Karam. камен, эмне болот? Эгер барса, болуп калат. Көрдүңөр, эгер барса, барган болсо эмес, уже сына тошко ошондой болсо деп которсок, эт иштерде барган, барса болуп калат, барса. Ошондо са дегенде мүчө болуп калат экен була. Жесе, 먹으면, көрдүңөрбү? Са дегенде мүчө болуп калат эт иштер менен, барса, 먹으면, jese, içse, 마시면, 딱, 다음은, okusa, 공부하면, 뭐다? 면 되gen grammatik eken, bile? ошондо, некен? 공부하면 되gen, eğer okusa, 공부하면, eğer okusa. значит, бұл жерде 음식이 짜요. 음식이 짜면 건강에 나빠요. не деген сөз екен? 음식이 짜요 деген тамақ тұзды екен. 음식이 짜면 деген қайтып қотырабыз? Şekil çamiyon diyelim de tuz. Eğer tamak tuzlu olsa. eğer тамақ тұзды болса, 건강에 나빠요. 건강 деген бұл денсаулық деген сөз та. 건강, денсаулық. 나빠요 деген бұл жаман деген сөз.
건강해도다. 너 간다고 된소룩가 나빠요. 자만 음식이 짜요. 음식이 짜면 건강에 나빠요. 자, 이 오렌지는 너무 쉬어요. 이 오렌지, 아필시나 Apelsin. 이 오렌지는 너무 쉬어요. Bul apelsin. 너무 되겐 다그 정말 되겠네. 아야바이. 저 벌써 춘답. 너무 되겐 다그 니겐 아야바이. Ayava kisoyu. 아야바이 이 그치그게나 이 오렌지는 무알빛이나 이 오렌지는 너무 쉬워요. 아야바이 그치그게나 네 잘했어요. Так, жақта сөздерді бір сыра қайталайды. Ушул эле сын атоштора 500 керек. Тестте бизге сын атоштор аябай керек. Сын атошторду жаттап алсак, кыйын тест тапшырыш. Мына мисалы биринчи сөз мепта. Неде бул? Met. Açu. Ачу канча өзгөрөт экен учурчакка? 매워요 болот экен, 매워요. кийинки 싱겁다. сразу которушун айтабыз. Переводун айтабыз, которушун айтабыз, анан өзгөрүшүн айтабыз. 싱겁다, тузсуз, үнүңөр калып чыгат, 싱거워요? Şingoyo. 싱겁다, тузсуз, мен 싱겁다 дейм, силер тузсуз, анан 싱거워요 дейсиңер, кийинки 춥다. суuk, үнүңөрдү калып чыгаргыла. суuk экен, Koyo. 추워요. кийинки 무겁다. буюмду айтканда, буюм же бир нерселер да, нерселер. 무거워요. кийинки 가볍다. катуу чыгаруу. жеңил. бул дагы буюмдарга 가벼워요. үнүңөрдү катуу чыгарып айтасыз. окуйсуңбу сен? эмне? 안 읽어요. 왜 안 읽어요? 가벼워요. 가을 турбаш керек, сүйлөш керек, ошондо жаттайбыз. Gabiyoyo. 쉽다. Gabiyoyo. 쉽다 деген бул жеңил деген сөз булда. жеңил. жумуш же бир неме, бир нерселер, нерсе эмес, буюм суу эмес, жөн эле. жумуш жеңил же болбосо окуу жеңил, дагы эмне? спорт жеңил деп айтабыз. 쉬워요. 네, 쉬워요. кийинки 어렵다. мисалы мында сабак, жумуш, бир проблема, баардыгы оор болуп калса, 어렵다 эмне болот экен? Deme. Or. 어려워요 деп өзгөрөт экен, 어려워요. кийинки 가깝다 деген сөз. Kapta. Yakın. Alus. Yakın. жақын не деп өзгөрөт экен? Kakao. 가까워요 экен, алыс деген сөз кандай? Alus деген. экен? алыс, молда канча өзгөрөт учурчакка? Молоyo. 멀어요 болуп калса, моло요 деп жазабыз, бирок туура моло요, бирок окуганда моро요 деп айтабыз, моро요 деп айтат экенбиз. Так, ушуларды да жаттагыла тестте. Обязательно сөзсүз керек дейт. ан деген эмне экенин билебиз да, грамматиканы. Эсиңердеби? ан деген сөз туура. Бирок бул жерде орусча эми байм деген мүчө да, кыргызча. байм. Жана. Бул бирок мүчө катары болбойт. Кыргыз тилинде мүчө болсо, корей тилинде ан мисалы этиштин алдына келет экен. Этиштин же болбосо сын атооштун алдына келет экен. Мисал айтабыз, байм эмне? бар байм деп айтабыз. Кантип айтабыз? Биринчи ан дейт. Корей тилинде көрүңөрбү, этиштин алдына келет экен. Этиш сын атооштун кийин жазып атам, андан кийин ан кайо болуп калса, бар байм болуп калат. Көрүңөр, бар байм. Дагы именно кийинки этиштерди артына кошула турган мүчөсү бар. Аны ананча түшүнүп берем азыр, биринчи түшүнүп алгыла. Ангайо деп экенбиз. Дагы кайсы сөз бар? Мейли. 안 먹다. 먹어요. 안 먹어요. 안 먹어요. тура, 안 먹어요. 자, кийинки эсалбайм. 쉬다. 쉬어요. 쉬어요. 안 쉬어요. 안 쉬어요. ук다바임. 자요. 안 자요. 예. Так, дагы окубайм. китеп окубайм да, мисалы. китепти окубайм. 안 공부해요. 안 공부해요. 안
оқымаймын деген сөз. 공부 Кітепті оқымаймын. 읽어요. 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 예, 공부해요 деген үйрену оқу деген сөз. Қырғыз тілінде мен көтен оқу дейді. Бірақ кітепті оқимын дейбіз, кітепті үйренемін демейбіз. 책을 안 읽어요 deymiz. Мысалы, телевизор көрмеймін. 텔레비전을 을 안 안 봐요. 보여요. 네, 텔레비전을 안 봐요. Onlar etçter болды. Etçter bular. Etçter. Сына тоштығы эми, азыркы эле ачуу эмес деп кантип айтабыз? Анда уже сына тоштордо байым болбойт экен, не болуп калат экен сына тоштордо которгондо? Я. Эмес деген маани болуп калат экен, Ачуу эмес. 냅다. Ан 내 보여. ачуу эмес. Ан ме워요. өзгөргөнүн айткыла. Ан ме워요. Кийинки так, 타투 эмес. 달아요. 뭐 안 달아요. 자, tuzlu эмес. 자다. 안 차요. 소금 деген tuz. 안 неген? 차요. tuzlu эмес. 안 짜요. tuzlu다. 짜요 деген tuzlu. tuzlu эмес, 안 짜요. 싱거워요. başqacha aytқанда тура эле. Так, кийинки да бир так, qaysi бар эле дагы неме? ачууда. 쓰다. дары ачуу. 안 쓰여요. 안 쓰어요 эмес. 쓰어요 жазыш керек эле, бирок бул жерде ы жок болуп кетет, толук жок болуп кетет. Ошондо эмне болуп калат экен? 안 써요 болуп калат экен, 써요. 써요. Бул 안 써요 деген еще которулат. жазбайм деп да колдонуп калышы мүмкүн. же болбосо жейбейм же колдонбойм деп калат, 안 써요 деп коет экенбиз. Баардыгы боло берет экен. Түшүнүп атабыз, Так, 안 деген түшүнүктүүбү бул? 이해했죠? 그러면 네, 예를 들어서 여기 밑에 있습니다. ушуларды окуйбуз. караңlar, биринчи сөз не деткен? 아침 먹었어요? деп суроо берет. Не деген суроо? 아침 먹었어요? эртеңки завтрак кылдыңбы? тамак жедиңби дейт. 아니요 дейт. Не бул 아니요? жок. 먹었어요. 먹었어요. 제베디 өткөн жакта айтылат, 먹었어요. 안 먹어요 деген жебейм деп болот. 안 먹었어요? жебегем, жебедим. кийинкини Маркус окуйт, Орозобек жоун окуйт. Үнүңөрдү катуу чыгардыңар, видео тартылып атат да. 어제 운동 했어요? 오고, Орозобек. 거들어서 어제 운동했어요? 네. 그쵸, 스포츠맨 마셨던 거야. 아니요, 운동 안 했어요. жоқ, спортменен машыққан жоқпын. ошондо караңла. Байкадыңарбы? Ундоңхаданын алдына туруш керек эле да, мисалычы. Ан ундоңхада болуш керек эле, туурабы? Эчтин алдына туруш керек деп атпайбызбы? Ан ундоңхада. Бирок, эгер хада менен келген эстер бизде толтурабы, туурабы? 운동하다, 요리하다, не болу еще? 요리하다, 공부하다, 다가 가있어. 운전하다. не 운전하다. машинайдо хада менен келгенде толтура. Эчтер жана сына тоштор бар, бирок бул эчтерде караңла, эчтердин ортосуна түшүп калат экен. 운동 안 하다. себеби хада деген кылууда. 운동 деген спорт деген сөз отдельно алгандачы. 운동 안 하다 болот экен, ан не болуп калат экен, кайгыда түшүп калат экен? Ортосуна калат экен. Мисалы, 운전하다 кантип калат анда? айдабайм. ошо. 안 운전 운전 안 해요. 네, 운전 안 해요. 그냥 공부하다 кантип өзгөрүп калат? окубайм. 공부 안 해요. 공부 안 해요. ортосуна түшүп калат экен. кийинки тамак кылуу эмне? 요리하다, 요리 안 해요 дейт экенбиз. туура. түшүнүктүүбү?
Kadalardı, Ah, kada men бүткөн иштерди экиге бөлүп салат экен. Жакшы, кийинки. Так. Муслим менен Мээринбек окуйбуз. Муслим, үйүң кат чыгар. 이 영화가 재미있어요? 아니요, 재미없어요. 아니요, 재미없어요. Bu 없어요 деген bu уже отрицаниеда терс түрдө кызыксыз дейт. Уже терс болгон биз унутпайбыз да. Кызыксыз эмес дейбиз. Эки жолу отрицание кылбайбыз, туурабы? 재미없어요. 안 bu ki 재미없어요. bu bu kino kızıktı eken. 이 영화가 재밌어요? 아니요, 재미없어요. жоқ, кызыксыз экен дейт келсе. Түшүнүктүүбү? Иетчо, оңой эле. Кийинкиси. Андын жанында мод деген бар экен. Эмне экен карагыла? Ан деген бар экен жана мод. Ан дагы терс түрдө жооп бергенде колдонулат, байм деген мүчө. Мод дагы терс түр, бирок бул кыла албайм деген сөз да. Албайм. Барбайм, но да барбайм дейбиз. Мисалычы карагыла. Ан кайо. Бул эмне болуп калат? Барбайм болуп Bay. калат. Мен өзүм калоо менен баргым келбейт да, туурабы? Барбайм деген сөз ошондой маанилүү? Мод кайо деген эмне болуп калат экен? Кыла албайм деген сөз деп атабыз. Бара албайм. Баргым келет, бирок бара албайм деп айтканда, ошону эмне деп экенбиз? Мод кайо, Мод жей кайо. албайм. Bir sebep bulat gene, значит, Мод кандай? sebep bulat gene bu mod koldanğında Ошо неме мод кайо, бара албайм. Бир себептердин негизинде тура. Бир кандайдыр бир себептери бар да бара албайм. Тигиде себеби жок эле өзү эле баргысы келбейт. Ой, барбайм, ангайо деп отуруп алабыз, Я моккайо деген бара албайм, кечирип кой, моккайо дейбиз. Так, жей албайм. Кутум Моккайо, эгер ачуу тамак болсо жей албайбыз да. Меун 음식을 못 먹어요, 못 먹어요 деп айтабыз, Дагы кайсы? Жанагы, 공부하다 кантип калат анда? Окуй албайм. mod kombu Кантип калат? mod kombu mod heyo. бул Kombu дагы mod heyo. ошондой эле. 공부 못해요 экенбиз. 해요. 못해요. 공부 못해요. 운전. 아이도, 운전 Unjon 못해요. mod heyo. 운전 Ayda var. 못해요. Так, жаза албайм. Siz mod suda. Mod 이 suyo. 못 쓰다? Mod 못 suyo. 써요. 뭐다? 못 써요. 그래 알바임. Mod 못 봐요. suyo. 못 봐요. 자, 그럼 텔레 알바임. 못 봐요. 졸로가 알바임. Mod manayo. 못 만나요. 돌아. 말 나오면 내가 못 깨나? 못 만나요. 이렇게. 돌아. любой 지금 деле 올해 деле бүгүн деле эртең деле 오늘 못 만나요. бүгүн жолуга албайм. 지금 못 만나요. азыр жолуга албайм. или 내일 못 만나요. эртең жолуга албайм, или качан? мисалы 다음 주에 못 가요. эмки 다음 주 되겠냐? 다음 주. келерки жума бара албайм. 다음 달에 못 가요. 다음 달. 다음 달. келерки айда бара албайм, жооп беребиз, макул, алаксыбай, кантип карап атасың? 자, анан айтам. 내년에 못 가요. 내년에 못 가요. 내년. 내년 деген сөз. Üçü günde. 내년, эмки жылы деген сөз. Ha. көрдүңөрбү? өткөндү кайра кайталаш керек. Кайталабас zaman унутуп калабыз. 내년, эмки жылы. 내년에 못 가요. эмки жылы бара албайм деген. Жакшы. Ve ay bunda oturça. Misal para albayım. Cumuşum var degende. Cumuş de. жумушум бар деген болгондуктан деп себепти айтасың да сен. анда 일이 있어서 бара албайм. 못 가요 дейбиз. 못 가요. көрдүңөрбү? 일이 있어서 ишим болгондуктан. осо деген бул дыктан деген мүчөсү. себеп. Пока ушуну эле билип алгыла. 일이 있어서 못 가요. Так. азыр 1 минутта убакыт калды. неме текст окуп берип туруп которуп берип коеюн мен, туан 씨는 김치찌개를 좋아해요? 네, 정말 좋아해요. 김치찌개가 안 매워요?
조금 매워요. 하지만 맛있어요. 리안 씨는 김치찌개 좋아해요? 아니요. 전 안 좋아해요. 네. 포도로스. 투안 씨는 김치찌개를 좋아해요? 투안 mırza Tuan Musa, 찌개 dengan tamak. Misitil dengan tamak tahu. tamak도 жақсы көресіз? 네, 정말 좋아해요. 와, 아야바이 жақсы көрем. 김치찌개가 안 매워요? 김치찌개 아주 MSP 안 매워요. 그러면 조금 매워요. biraz 아주. 하지만 네, 비록 맛있어요. 다음도. 리안 씨는 김치찌개 좋아해요? 아센 뭐서 김치찌개 жақсы көресің bе? 아니요. 전 안 좋아해요. Men жоқ жақсы көрмеймін дейді екенбіз. Şu teksti жаттайсыңар. Videoda запись болды.